Kau kati wa andu na nyamone wethitwe wi unena nyamonene kauntini ya Makueni kavina kuthi kalakangi kiko chao imetuki niking'ang'i kuvithukia na kuwa mwitu umwe kuya kitise yu kalani wa mbunge ya kaunti ya Makueni ula kwa ivinda yumwe wa MCA wa kitise Kelvin Mutuku na uthuthio kwa utongoi na mwene ndini wa unenanya ula wa twaisya na mwandiki twa mauvo kuma wote Caleb Chalo ni wa mutunga yakatwelesi Chumwa nekivetu kungalekone sia kitese kithayoni kisio kisikaneta kithayoni tuna kusiye kiko cha mwetu umwe o munini unavithuka iweneka ng'ang'i na akati wa nithayo na nisiko sithito siendeva Makueni nthini wa icio sikithukanyo ila cio thothe ye unenanya muno kati wa kawandu na namu kila kwa kisungu kisikaneta human and wildlife conflict umunthio twina ula ivinda yimwe wa MCA kitese na indi akila ni jangali kwenge alikambungeni ta clerk wa mbunge ya kaunti ya Makueni Kelvin Mutuku akitwelesia kinthini yulu wa thina ula withito wivo miaka o kauta va Makueni. Kelvin Mutuku clerk wa mbunge ya kaunti ya Makueni ula ingine patron wa movement ya kane kaito kwa ivinda yimwe wa thukumia ta MCA wardine ya kitese atana ambolika mwanyani wa clerk na eno mani wako yana yulu wa kauwando na namu ulo tuwe kitese wa mituki ulo na kusiwe uko nyaka mwele tukalaka na vithuke iweneke ng'ang'i na kuwa wa kavina kalaka na atavake u usene wa athi ni kana twina challenges mingi kana twina mathina maingi va usene wa athi kwa report ila twila kunewa mituki inaona ni kana kwa ivinda ya miaka 3 mithelu petotwa ya andu kenda alama ethitwe mavami twosene wa athi kumana na attacks ya sing'ang'i kana nguo na kwa kitumi chuchu une thina withitwe wivo asuna ala methitwe mai atakiwa pe andu angi nao makua wane kigo either mayinga kitui kana mayinga evinde na maciokethete na kuma kitui maciokera ngaliko ya Makueni na withia kindu chuchu ni kithitwe kietete problem muno for the last over 10 years usi wa thina withitwe waiti andu ingi kwa ivinda yasa. This is also as a result of tasie andu kuema kumana ndwambe andu kuema kumana na kama kana kuema kuelewa muvangilio ula wivovo wa kukela kiwu nondo andu mailite kwikalana na muila si kiwu ni kukindu chambe andu ni mailite kwitha matona kunewa awareness. That is the starting point. Kelvin Mutuku easia kana thina u ing'ang'i na namwingi cia kiwu ni kuvithukia andu vamwe na kiwu kuku andu withito wivo indi ni kuolangwa mbe kwa kunenga ene nthi kisomo yulu wa kiwu na namui o vamwe na u clerk easia kana serikali wa katendu withito yo cia muvango wa kwiva ala mwawa kana kuumiwa ni namu cia kiwu ni na wito ula wianite. As far as human wildlife conflict ni concerned va Kenya it's a joke engwe nene wasisi andu ala maumitwe kwa mfano nonzo andu ala maumitwe ni kana ona maka umwa ni nzoka the last time nine kwa iye na ethiye list ya andu ala compensation kuka ubiga bubu na nita as back as 2020. I need to confirm that, but the last time I confirmed late last year ni kana compensation yekitwe up to the year 2020, so which means kana andu ala ma affect yetwe ma manage ye kulikantheni we list mata compensate it from 2020 koko biko no mondio. Those are 4 years now, we are on the 5th year, so that tells you kana national government is not very serious on matters ya compensation. Number 2, it is a struggle kwa ndo alama makwata a problem kwamba kwetha matona kulika hii listini nondo asindu ile. Number 1, amwe mundu notona kukua na family either ignorant namba yema ika postmortem kana mayema kugather some of the basic documents later on kwetha yenda kana genda ndo azima legal listini ya compensation. That's number 1. Number 2, there is a lot of kwetha kote withe museo na umevangilio ya mundu ezolika wanaweza kuenlist wa then wa list ya compensation is becoming a problem. So sometimes it become a matter of officer local there is no kana wesiwo, so it becomes very difficult. And I talk to me to question number 1, our members of parliament mena we amunene wakwambo make sure in as much as county na ituna neni na governor yetekela kana nitwailete kwika no ko solve your programs ya awareness, lakini awareness ya mina kwikwa now action ni a national
ya national government. So therefore our members of National Assembly should take this very seriously. Nondo mondio mumbunge ile tha golilia ka golia niki andu maitu mondio compensation yeteketwe up to date. Newenda yumbe mose undu na wito na kwatia andu ala kana mesie ila andu momeiwe kana moawa nena musi yake uone kana siake thekane nthini wa ilio mbunge cio adongo imaitu metha ma serious nondo umondio twina problem ya kana undu andu masafie myaka 10 mithelu twasafie twayazi kiwe kuno chuko tumona kwi andu makuiwe ni kiwe chuchu long time ago atwa make promises binge cia kwasia kana andu analama legete ni ngangi makeke wa compensation for the last 10 years compensation is kwiko mako no mundu aya andu maitu mayese wo mundu ekiwone kana utumone kana umewane na mutumone kana meawela is ingrateful around eligibility kana mundu kwitha atona ku benefit from matters ya compensation. So our leaders tweke kukenga andu maitu sazione na tuenda tuite na andu na tuimanenga pole na tuimea nitukwika na tuika na tuyama kwisakuka sindu ile twathanie myaka 10 mithelu bako no mundi uya isakwikwa na andu acu maetha maende na andu maitu masisi mutongo imetha mona hope Clark eno tumaneo kwa andu maketise andu maitu memanyisie muno ku exercise or caution. Of course number 1 kwisuvia kuma na wana mwene kuno kindu cha bata andu maitu mambe ya kwivundisia o kwikalania no cio upate ngui. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.